Oye, creo que sí. Porque suena más nasal con la chisma. Para tocar el concierto. Vamos, venga, dale un poco de prisa, que parece que estás ahí. Pavila.
curso académico do YouTube e Facebook do Concello. Neste concerto van a participar 15 alumnos en representación das especialidades instrumentais que se están a impartir no noso CEMUS. Vou a nombrar os 5 primeiros participantes e vamos a ir así en bloques de 5, vale? En primer lugar vai a actuar Miguel Ángel Souto Reino, de cuarto de grado profesional de trombón, acompañado do seu mestre, Arturo. E van a facer un medley de 3 villancicos populares. En segundo lugar, Xairo Campos Blanco, de quinto de grado profesional de clarinete, 2 pezas fantásticas. En terceiro lugar, Oliver Méndez García, de terceiro de grado elemental de trompeta, que vai a facer unhas panxoliñas. En cuarto lugar, Nerea Rojo Arjomil, de sexto de grado profesional de piano, que vai a tocar a suite número 6, Alemande e Corrente. En quinto lugar, Ángel Mourelle, de cuarto de grado profesional de saxofón, que vai a tocar a suite Hellenic, primeiro e segundo movimento. Esperemos que disfrutedes deste concerto e seguiremos anunciándovos os seguintes bloques. Gracias.
Bueno, ahora seguidamente vamos a seguir con outro bloque de 5 participantes máis. Vamos a empezar por José Enrique Veiga Pazos, de segundo de grado elemental de trompa, que vai a tocar Atoms, Tune e Morning. Seguirá Xairo Campos Blanco, de cuarto de grado profesional de percusión, que vai tocar Rain Dance. Seguidamente, Elena Stumpel, de violonchelo, que vai tocar a tarantela. Seguirá Cristian García, de violín, o segundo movimento do concerto. E cerrará este grupo de 5 Gerai Aedo Blanco, de cuarto de grado elemental de guitarra, que vai tocar Mazurca, mi favorita.
Bueno, ahora, seguidamente, vou vos a presentar un bloque de 4, que son Beatriz Colina Acevedo, de primeiro de grado profesional de frauta, que vai interpretar Les Hummers de Perrot. Despois seguirá Mariña Pérez, de viola, que vai tocar o estudio número 50. Despois Martiño Varela Pardiño, de segundo de grado elemental de oboe, que vai a tocar alemande e corumbá. E despois, seguidamente, Lían Hernández Rama, de cuarto de grado elemental, guitarra eléctrica, Bone Kruscher.
Bueno, e agora antes da derradeira actuación do concerto, dende a directiva queremos, en nome do claustro de profesores do Conservatorio de Carballo, desexar a toda a comunidade educativa, alumnado, pais, AMPA, persoal do Pazo, a xente que nos está vendo desde as súas casas e as autoridades do Concello, que pasen unhas felices festas e que o ano 2021 sexa o ano do fin da pandemia para todos e polo ben de todos. Bueno, ahora deixo-vos co broche de oro de Alberto Suárez Pose, o acordeón, que nos vai interpretar acordeón Boogie. Felices festas a todos e vémonos a partir do 11 de xaneiro, que retomaremos as clases. Felices festas a todos.